Bia kamal ka no online TV channel to kon ka ler magor liang antama aler bana lingo aler mi berech ke ki kwar ki doctor duer tu duer jen bana wache ka kwidamo ka jawanda nen che jagwase men che research jen bagor no benwa ka yakelone ba jagorno ba turun ka ba ka nywa yakel duer tu duranga meti korodan ano mi jira me ku duer tu dur dio jaka jen la rame bi ngaje no duer tu duranga no ko gor kono banti dial kon lat ko den bana ka ngach kenyam akan kono ka duer tu dur te ka mugoro en go turun banyotia ne ti ke de ni duer tu dur ano bana ka jekke bu korage ku dina wala ken yam chana rache ke ku ramadan te ke dine gwasa me men gore bialing ka ku dur tu dur you know jen cha kona governor and dur tu dur you know ka jen cha jen ka kuma spele ayo ka gwan mi shiwa lo charo do mo ke kumede so en kuma de namo ajen kuma dana kulete tenen tama you know ajen chakona governor of the defunct Sobat state lo akwermedit and dur to dur mejen kaja ka spela ayo ko jen chakona secretary general you know ka gwade dan chala do jen dongte gang misho da lat ka je kane ne to content like kuma spela yo chet ke Dr. Wegmachar che chu gujen obi jen jen boro do mo ke bondo dien you know che gujen obi jen ki be resign ka bon spela mayo pin Dr. Wegmachar ka ron misho ke 2020 jen gwazi dan e jen ga ja kan la goro no baluch re kuma ka che dur tu dur charodo be gorno dara la dara le te ka bonda ki party de ko che jen kes pele mai already mi charazanyo charodo be gorne te buga chonkel ano ko che gujano en spele mai don che te ke vision mi do den ki che te ka te ko kene to okten che gujano barodo mo ka bonda no montama ajen bonda danan che kulle chak mu ku kon lo ke kwiden tama en bona mo murai kono kwide mo jen chwala South Sudan Reform combatant so de kono nen gwada meni anana jen chwala South Sudan Reform combatant edung dur tu dur ka jodan chalat keja gwasa me jen cheteke dich ken kon murai ka kwi dur tu dur so ko don kan tele information to go ban muti information go ten bu kon ka nyua kane kon dial kontin dong te ka pad ni ke te ka bon so jen te ka bon bona me bonde ne re ti ka neka no an turna me kanje ka padanyang headquarter kanasa county wa ken shike military uniform dien chikana ka bulo pai kan kap ke be ni ka dobra na chalat ke je no tiga ka commander kel ala field commander Major General John Yualchol tang no a mission dien ken vision dien wo bi ken South Sudan bi ken jaga jalorba ka dobra na chalat chit ke bondi ala ko kien so dur to dur liberator magoro dar South Sudan ba dar je which re chiang ma jaga dana le rodo chika ta dan ngai kono kuma kirmi yadit we jaga longa jom nen yan tamla rama be ka party de ki ka bonde ka warga mishi na release gwasa me beje men kwenya South Sudan Reform combatant at Pandanyang headquarter Nasser County received their military uniform today as they were addressed by the field commander Major General John Wiyal Chol Tang about the mission and vision of SSRM South Sudan Reform chikamen ngai kono gwada mone okay chikan lat gwasa mene General John briefed them on the current dire situation facing our people and that the continuation of the struggle under leadership of His Excellency Duer Makwach is the only option left for all patriotic
soldiers of South Sudan. He informed them on the importance of the unity, rule of law, democracy, justice, and peace in the country. Chikanjo moja kanalat. As he urged all white army leaders to declare their allegiances to South Sudan Reform Movement or fighter for genuine peace and better South Sudan. So kan ne de kontila South Sudan Reformist kan jo kan jejembor la dejembor and wo de kan South Sudan Reform combatant de kan join. So chol kan Nuer jejembor today we can nasser. So jo mi kan la de me ko shiga kap kebene so right now muku ko right katin kon lat karodian lemu milan mede waye am kijin bor they can be to do they can support na tinare ko ran tame jejen bor teleka affiliated party ke pada michun kan wari manen wari ne kan tel wakanen wari mite ko rishi tok bikan wari bikan kagang do bedian mede South Sudan Reform combatant they can jejin bo they can jogono bi amara rodu ne kan kana gwan wo dunde ne kume la jejen bor chuna kan ka kui community ka so dio je si rai ko na me ko si jejen bor si kan de no jejen bor mitera mo de ka be chu de ka ba cholo no jene de je mo me de so Sudan Reform be shwa de so Sudan Reform combatant mo kan ye de spell my wo ba shade ja spell maigo chad bi cholo no jejen bor mi ede kirma yadi ladi ja SPD ba cholo no jen ede ja SPD a pink kirma yadi banna me ko le me ko ba jejen bor ba je level no jen te ke ram ko affiliated to jega na mo shere mi de dera mishro lord boka community ware ki ke ne de konti la hale tin gangana dor ko let's say SPL maigo teten SSPD updaten tiswa teten men kwala cholen wo ete commission kana UPA United People Alliance so kan pardon di alato sang melana nakame mlanore nakame ni murle nakake bor nakake jang nakake ni de kon tieke ke ken kamijien bikanok bukan ko recover ki buka gad shanang bukan ko lo jog gwadan shaganang ten ejejen bolaro da tolere dori buka wa bikan gar to bukan ko no ka bikanok to bukan lo jog kamurle ken kamijien munyudo vision dana take South Sudan Reform combatant ken menana take jejen bola jenware a different ne ter kan kurkume ne tin ter kan ko dawje lo gang kan rodian kan de ko press ne de let kejek so and South Sudan Reform is mi kan ne motere ko la to gang kan community ba de chu jian bugo yet ke de ni kirma yadit so chikan de cholo waya min wo yene bia kan ne ke yene ko so na mo chero delut so jejen bor ka halet to dawich so teleka they do not have an affiliated party ke party mission kan tene ku kana lele ku kana support am chairman party spelling my go kana support telepon ku kana support ken chung kan alan nuare ke ngani nuare te gang kana go jan no so ne timi kan gujin wo chan wari ala de de woni kan ko instead mo they are calling for why am kwa ne join no mo chejen so ram la de mi charge chak mi charge ja la ram ya wo ka gudan wo ba register ke ba wo kai no arandun but actually ne why am forever gonna be for Nuer people ke for Nuer community chinte mi chora la kan yene de tite ka part ndial biari na don were ba nyo ko maganga ye jejen bor so jejen bor kan ne konen kwana la ken not so Sudan People Defense Forces, not SPLMIO, not South Sudan Reform Combatant, not SWA or whatever they call it, the UPA, no, Chelet. So any why army karwade binwere bika liberate on ko ni de ti tega pandiality lera me kuide changak chelok changak cheno yenta dan leten but jejen bor no ken ke loyalist to Nuer community. Okay, gang kanen war shikan gang ran so na me shi kol magwa bamen biangat dur to dur ke Dr. dur to dur His Excellency dur to dur jen kwermidit mutike party de shirka panten kokien of course there we there gang shikamela deje so a party de na mo bia chunga no dur to dur take a party de mute tenewon but ken kon like kwide ko tell more information de chana jik barwal chana more information chana ka jik ko shikan press statement shikan release jan dana kwal gorge jen wo benyo ga yekel so
jiram mo go de ko de tudiro as you are not why army kachi jin boro jiram mo goro just you want to be a soldier be sure join in dunia na mo and a part of me tena taram bitu de kap ka ganwore but ganwore ko la ngani akan chual ke jin boro so jen dana go de nywa kel en bete ka mal chuje puru jino jin bi nywana ko ken bye bye